You know why I say this? I will check a last video. I want to majority of Nuer. Majority of Nuer, chiga care, kata kona larka rodin ka South Sudan. That's why Ramichika tell Lloyd, major one to community, ka generation and kine care ma to me charona janial. Kela kwala mo lumjene. Min begara wale. Min kilo de jate the long awo yen ball. Yen nyirko dialo kona twar ka kwika wo neti la chwale Nuer wew. Bagala ka dear place. Ko gante ga mi chwale animal kingdom mi chagui. Min chika dual an animal kingdom allow ka to kono kwa generate AI to kon. Don't you remember maladame? Chika dual awo kon, what can we do about our community? One of the things anan chicken min chika benyal kaje she can realize wo their elders. She can learn our elders ala did ko cha boran cha ko ka yo ko wo ko parliament let ka no wo ka yo dan di bajera ma ka yo dan di bajera ma cha community cha ko elder now kon ko cha community dan cha ko rare elder no can you kon we have to stand up ka community dan. Now I see that in you. Yen ga Nuer dia min ja lo de ka te the long he do dia lo kon ramkine merteka agreement for example chukulo ga yo ano wo taban opinion la ba gol ni shen ajen kola la rejeme demanda ni kay den for example Kanyin katilele kene meteka one page kene mera agree bare no amana ni chelel min che twara nan che kamrar ka kui lol gar ko ni ka kui Nuer wew yes ajeno gur ko ne magar Nuer gare ajeno gur ko ne ko wo ba ka dilo ka dir place ko ne me bedo ka history awo jin la lar ke je medan wun Nuer jin Kuya porka ler awo ngal ira migwa. Jin malaria Nuer la lara jeno. Jin malaria ngal ira migwa kiamer Michael. Ka wo gwa la ngai ke wud pany. Kamala kwen ka nyala ba nyala la wo nyama gar nyama. Gar chi nyanga no. Gar nyamo nyamagwa long. Ke ba we ga chigamo dumute nyal. Ga chigme de nyade de kwen ka ba la Nuer jin wur nganan wur pan jen wur pan ba ko jo no jin malaria wo nga wur pan yo Kiamer Michael ne yimla la ga no Nuer ge e wo gwana ni chote ke boss gwana ni chote ke kamishina real mat again gwala nan ga wur pantin now himalero da kaso Sudano again kianen lolgar ko lar nu won wor mi cha joy dor for example beneki ben ga kume the so cool kume ala jang re lo ka for example for biele to kor te wi ti cha lo cha ka ma ken ti ga cha ra bar dor ti mande dong ra bar dor. But now chola kekeria bon. Nyen ramanano ku lulgar ko ku interview. Min chagui, min chelu ti. Kichi lulu laru no. Nei do kon chu Nuer, nei do kon keria bon. Ramanan ka pe de churien en chu chop. Ala wo churien en chu pe de jura ger. Ngai je I don't know ramanan min Nuer chi Nuer. Ko nyin so Sudan yo gurulong. Pe de jura ger. Ko how did Michelle get a the whole society? Mukuro la baraka wo nakaje a government policy. A young yara matigari chola government. Be a lot of work, a career board.
ramen che chok min kula te ko loy don long a won wor to one de ram chi ke brother den tang ram kel ke leading ko wo bin wor bi ke chen my sister ko dinan ke jabe dong dra nya de nya daw nya de ni nya de me nyam ba chwale nya de ni ram ke de la lar ke nuori. You did a good job. Tanana take a yetin yena den tuang every day. Ramishika, Changchele la baka, che community dan, che live up. Min kunwo le jakawo, majority chika care, kwelawo, the very tiny small number, more the kaka kanere kono kule take power. But look what in the shop. Ajena kwala la ruwa wala chilo de tel ke yembol di alo kono twar ke kwigo won wor wew baga di la godin en cha ma o churmo ni won ki cha la ri nga ka la ri gen wor wew lakin bana ka di la godin ko community dan cha ko rar ken kemis chi me la de chenge ngai ke je jilwa ko di alo no mo wo jise ko nan wi pam shaitan awajin dumu pale mela gwi kona gwi ka video nan dumu pale ti di kwenyo wi mon ke liu la beautiful le ka mudial ka kwa dial dumu pale jiseno kwale joy shaitan wi mon ma ke liu de jadunu me yene wo chalaro wo kira ne te jura ikrade ani rien me bara ka ko so me nani chami chiedo lakin che joy wo community dan cha kwa di kon cha kwa ala wo cha boni jurai kete wi min kula te ko lo de lon kam me nani je bin ne ko na ga lungu me ye wona na yes ala ta da kuye min dong de wo ko cha ro ko rle ni ko kien but then lo de ko community now chalunga push it then twang chalunga push it nyado chalunga push it a chiengno chalunga push a gara kon dialo kon to see what is wrong ko community dan amugwa ko community dan anga jego ko community dan ko mude kon lelo me de community dan de no ngal na mi ci bol chanyo lel ko twari kana ne dialo kon ngai ko twara ken then again me jene ko la encourage